Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Biranze. Hari hashize iminsi mutambona nanjye ntababona ariko ndahari ibikorwa n'ibya bindi. Uno munsi twatembereye nari maze iminsi mu ruzinduko niyo mpamvu mutaherukaga kumbona nkuko nabibabwiye mu kwa kane ngo mfite vacation, so this is it. Uno munsi turi muri Bigogwe. This is the guy agiye kwa information zose mukeneye. Ubundi mwibuke gukora subscribe, comment, like and share. My name is Karigeya, ndumushumba mu Bigogwe. Yansuye mfiti wanjye twabaye inshuti, namukamiye dore ngaya mata hano, namukamiye twabyinye twasimutse ibikuramende, enjoy inzu ubuzima bwo mu Bigogwe bw'abashumba. Nawe niba ushaka kuzaza mu nka ni karibu, uzace kuri Instagram, tugira Instagram yitwa Visit Bigogwe Niyangabo Karigeya, uzahitamo iyo ushaka maze ukore booking uze mu Bigogwe. Murakoze cyane. Noneho nimba mushaka video yose y'ibintu byabaye, mugende kuri Biranze, mugende no kuri Head Square. You gonna see everything, guys. This is an amazing place. He mbateje amatsiko. None se Bigogwe wayibonye gute? Yewe ahantu ni mu bwami. Abandi bavuga ngo bashaka kuzagera ibwami. Bazaze hano birebe. Ahantu ni heza cyane. Aha rero niho Yesu yavukiye. Cyane. Utwamuvure na ubonye. Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka. Na ubonye. Namwe muzaze mu. Uyu mwari yavutse nka Yesu. Yesu yarebye amataje rapinga. Arebye inzu rahimba ugatamo kuvukira mu kiraro cy'inka. Bavuga kimwe bake. Yego rero nuko bimeze mwabantu mwe. Mukomeze murebe video muyirangize, murebe ubwiza bwa Bigogwe. Kandi amata abahame. Thank you so much. Amata abahame. Nabino bishura banabiteye. Tukaja mu nka nayo twize dusura amafamu dusanga inka ya Rwanda n'iz'inzuya, tukabaha amata, tukabaha ibigori n'ibijumba. Ikintu nshatse ko bigendera n'inka mwamwemereye kukibaza. Niyo mpamvu tubabwira ngo ibintu by'inka bisanzwe. Umuntu yatisanzwe n'ubu ntabwo icyo ashaka kumenya ntabwo akumenya. Tukabyina nyine murasanga abashobora bakorana baranyobana n'umukino. Nyine ni umukino wo kurwana uriko no gukirana gukirana mwafata mugenzi wawe mukazunguzanya urushize imbaraga ibyo bita gukirana. Kunyobana noneho bafata inkoni ebyiri bagakina, noneho umwe aba ari gufata mbese umwe aba ashaka gukubita undi. Nyine murabibona neza bari kubwira ubwo ushake kubaza nyine kugira ngo muzajye mumenye ibisanzwe. Abagabo tuyi ibikoresho twize twiyambara. Ahicaye make. Aya ni amasaha. Niyo ntangira gusya babyita kwanzika. Anzikamwa. Kubera mfite inzara ndende rero utaza kubabara. Izo n'ukunshije gutya. No gutya gufashe gutya. Izo nasona mu gutya. Yo. Mabishu. Let me see. Ari kuba. Ntabwo namureka muri iki naho mfite. Ye murahindurira ibara. Yasiri. Do. Nyina sya ifiri kugira. Kari duke. That's how they give. Mushaka kuyamara yose wenyine. Yeah. Chaka kuna. I want to go back home and take this off. Come. Okay, should we sit down? Aye nugawe kanyowe naka aye kanabwe warugiye arira aye nugawe modore twende yenda kajosha ariko kanyowe nawe umutima ukeye
ubu niwe dusangira kuri iwacu ni Rwanda banakahaye u Rwanda ragihanganye kanoge kanoge nakahaye kanoge warubwire haye yewe hano hari ifoto bro nibyo nazandeba amaherezo urasiga umwana mu byatsi sinasiga umwana yaje muri visit Rwanda mwese nimujyeho ngabo mbafotore
aye nukabarenga kanyowe kanyowe naka aye kanabwo warugiyarira aye nukamurenga kodore twende yenda kanyosha ariko kanyoga umutima ukeye uwo niwe dusangira kuri iwacu ni gondonaka aye kugondonaka aye kanyoga naka aye aye yewe
Zuriya mwana akanguka.
kanyobwe kanyobwe naka aye kanyobwe warugiye arira aye rukamwenga odore twende enda kajosha ariko kanyobwe umutima ukeye ubu niwe dusangira kuri iwacu ni gondonaka aye ugondonaka iwe kanyobwe naka aye kanyobwe warugiye aye yewe bihindurirwa inyito iyo ukamishije amaboko abiri bagenda kuvuruganya ubwo akira ubanza n'abandi ugakagwa mu maso gahagira katazase yashyize ku ruhande baganiza mu cyatsi shyira mu cyatsi kataza yari kuza be kora kimwe uko kamwe bitewe nuko ari ifoto kandi ntabwo washobora gukamisha abiri udasanzwe gukamisha abiri nuko nawe se ko wicaye we kwiye mari hasi mumbabarire ngayirangiye nino koresha this is where milk comes from Okay, I want to try that. makira rasha we tuja makigwino ngera ngere
nanga kumva Aye nugawe kanyowe naka aye kanabwe warugiyarira aye nugawe odore twenze yenda kajosha ariko kanyoga nawe umuti mukeye uwo niwe dusangira kuri iwacu ni naka aye ugondo bagihanganye aye kanyoga naka aye yewe Kandi dushiziro